Aliremo dadaywan ng Ilabot Kapampangan, pauli na ning manyaman a pamangan. At syula naman ding mingat bang pasyalan at pamikatagon, amalyari rang a-enjoy ding mikakaluguran o mikakamag-anak. Ating Christmas theme parks at syempre, istong tuklune ng Disyembre at syunala mo naman ding pekapanayan tamong festivals. Inya naman agpangkang Dr. Richard Dinos, ang Regional Director na ng Department of Tourism Region 3, tutong mibawi na ang sektor na ng turismo keng epekto na ng COVID-19 pandemic. 2 years tang may kulong, bala mo, talagang may nagwantata ka nita, ngayon excited na mong i-share itang blessings sa ning akabyusan tayo. Very vibrant, maragul na pamagbalik ne king turismo. So we're all very excited ne. Ikit yun naman siguro nung dumurot kayo buong Pampanga, reta mo kaya katamong Christmas theme parks, din kaya katamong usual offer, mas pepasantingan dala pa rin the places to visit. So Eya naman kanupay tawli ing Central Luzon, pangaras ka rin festivals ngayon December. Bukod kasi kayong sinukuha na Giant Lantern Festival na ni Pampanga, dakal mo naman kapiesta na aktibidad ka rin aliwa pang probinsya, apag saryanda ring turista. Agyang king buong Central Luzon, king buong region. Taya na makakalingwan Tarlac, they also have Belenissimo, no? Which dadayuhan diyan naman. And I think agyang pa rin kapatid tamo from Nueva Ecija, Zambales, and of course not to forget Pampanga and the rest of the vicinity, they're all preparing for Christmas. Inya naman yening daratang holiday season, agkatanong Dinos ding Memalin, ang bidake oras ka rin aliwaliwang pasyalan, kinirihiyun. Mamasyal kayo po kini King Pampanga, mamasyal kayo King Central Luzon, mamasyal kayo Tarlac, Zambales, Nueva Ecija. We will never run out of things to offer, whether actually it's a site, it's actually food, it's a family treat. Name it, we have it here in Central Luzon. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.